nihin jun ni thum thong ni kulali da ha kha post Thawngchimnak sham kan thok changlai Tedim Khuachung a Kahdohnak le in Kanghnak a Ṭhan Tedim Khuachung a SAC ral kap le chin u naw phukar la Kahdohnak a chuak Ṭhan i in Kanghnak zong a Ṭhan Tiah thong kan thai jun ni khazan le thok in Khuachung a Kahdohnak a chuak Ṭhan i zan suimilam pakwa shong a luibol sang General Hospital pong i in pol an kang Tiah Tawngchim ni an chim Tawngchim mi pakhat ni SAC le PDF an ikap Ṭhan i loibol sang a in an khang Ṭhan alang hladlong in akang mi kan hmu cha a in zeiza akang ti mi balte kan thei lo Tiah a chim Tedim Khuachung i SAC ral kap sakhan pol chu mai nikul le ni ruk thok khan chin u naw phu ni dausham an rak thok i SAC Hmun khwarnak pahni an lak kho SAC ral kap ni Tedim Khuachung in pol an khang cha a in som thum leng an kang chang i khwamin ha zong Hmun dang a ral an Zaam Tiah thei asi CNDF Intelligence Director Salai Lian sang Mual aliam CNDF a Intelligence Director Rian Ṭuan mi Salai Lian chu damlo nak ruang a Mual aliam Tiah CNDF ni Thawngchimnak le ngai chetpi nak cha atial ama Salai Lian sang pumpak ni bia ai kamban tuk in ramle mi phundau thlannak Rian Ṭuan chu ama liao mai nikul ministry a khan thinlei damlo nak in akan liam tak Tiah an langtar mi phundau thlannak cha a apum ai pek nak chung a CNDF in upat nak sang bikan impact tlangtar mi chung khar kan in ngai chetpi na Tiah ngai chetpi nak zong an langtar kumsomli le panga asami Salai Lian sang hi SAC ral kap ni Myanmar ram uknak an lak thok in Falam Khuachung lamzo nak a shweitu pakhat zong arak si i Hriamnam in dauthlannak ahung chua tik zong a CNDF Intelligence Director Ṭuan mi si Salai Lian sang rok chu mai ni hni a khan Falam peng chung Hmun pakhat a an vui Tiah thong kan thai Thingkepar na duwa chun kampek ko lai thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la PDA-Tedim ni Chinland Council he Hmun Khat a Rian kan Ṭuan lai Tiah a Ṭhan Tedim pengchung Hriamnam bu pakhat asimi People Defence Army ni Chinland Council he ral dauhnak leilong selo in ramkhel rian zong a Rian kan Ṭuan ti lai Tiah miza pisin a theitarnak atwa Chinram kulchung i Tawngchim mi Hriamnam bu pakhat asimi CNF CNA le PDA-Tedim chu ral dauhnak lei a tangti ding in min thutnak an rak ngai i ni hin ni tiang zong a Hmun Khat a ral an dauti PDA-Tedim hi alhan a khan chun Chinland Council a ngia thlai tu dir Hmun long a arak umri na in atu a chun Chinland Council he ral dauhnak lei le ramkhel rian lei zong a 20 ding in becha nak an ngei chang PDA-Tedim chu ri khodar khwala Kahdohnak tange SAC ral kap sakhan la Kahdohnak chika le tonjang khwala Kahdohnak le adangdang chinram chung Kahdohnak zong a CNA he ral adau zong zal mi Hriamnam bu asi Tiah kan thai Falam Palik Pathum CNDF sin a Hriamnam he an Zaam Falam khwa SAC kutang Palik zung in Palik Pathum chu maini som thum la ni khat a khan CNDF sin a Hriamnam he an Zaam Tiah thong kan thai Azami Palik Pathum chu Falam Palik zung in Sergeant Pu sang thong hingthasan le huakhan singna an si Tiah CNDF ni thong a Ṭhan hingthasan ni jitari mai thal zun khat kuche bompali mai thal kwan za somriat le panga le kwan bompali ai zampi bang in huakhan sing zong ni kuche bompani le mai thal kwan za le panga ai zampi ve hingthasan chu CNDF ni tangka sing somruk lak song an chwa i huakhan sing zong sing sha lak song an chwa ve Tiah thei asi